Situation yaseGrili bantu, izindlu lezi njengoba nizibona zizowiswa ezemayini Siriti. Kwakusebenza abantu base-Eskom before. Manje bathi ke iSiriti ithi zonke lezi ndlu yazichitha. Bakhipha abantu abahlalela more than 20 years. Abanye more than 40 years besebenza sebashona abantu kusena amalungu omndeni omama nobaba bakhona. Nanzi situation bantu benkosi abantu bakhishwe bazolala phandle. Zonke nje zizowisa zizoba phasi kusale nje ijaridi. Bakhipha abantu ezindlini zabo. Grill Mpumalanga unakwenzeka khona yonke lento le. Asazi ukuthi bathi abantu abaye kuphi abantu abana u20 years behlala la. Sebazirenovate izindlu besebenza emayini. Imani beyibadosela imali ngendlela beyibadosela ngayo because kuma payslip abanye yakhomba ukuthi beyidosa 6,000 per month. Kodwa manje iyalo ukuthi bazi-ownele izindlu. So ke asazi kuzoba thini. Abanye bayathutha bayoqala imikhukhu. Abanye badudla inkani njenganathi nje esingafuni ukuphuma. Nanzi ke thina besihlala kuyona indlu iyo le abantu bazoyiwisa. Sesikhiphile nathi izinto because izinto zethu ama-red ants azilahla phasi. So ingakho sithi asikwazi ukuhlala singakhiphi. Ngcono kube safe impahla kunokuthi uqale phasi unganayo ngisho yona leyo furniture.